var. Qanchadan kombinezon? 550. Qancha yoshdan? Kaç yaşka sana? 1 yoshdan 5-6 yoshga chayin. Çok 6 yaşka emas, 1 yaştan 2 yaşka çeyin. 1 yaştan emas, 6 aydan 2 yaşka çeyin. 6 aydan 2 yoshga chayin. Bular qancha yoshdan? Onlar 3 yaşka çeyin. Hb ekan, yaxshi material. Qancha? 450. 450. Shunlar qancha o'tadi? Şunlar kişnefeleri 500'den, çoğular 550. 500-550 jinslar. Ko'ylaklar qancha oldi? 500 dedi. 500. Qancha yoshdan? 2 yaşta. Bularda 500. 350 olur. Sonu sarafanlar. Sarafanlar 500'den 550'den var. 500-550. Pidjaklar Bıçaklar 750'den, o kamzırlar 650'den. qancha jinsi ko'ylaklar sizlarda? Jinslar 430, 440. Sportivkalar qancha polo? Kames bular özü. O'zi va qancha? 380, 390. Полный замок egemedim var. Bu для мальчика. Baldarcha. 430 so'mdan. Kapüşonlu futbolkası menen be, özüleri. Futbolka kapüşonu menen 450 so'm ekan. Bu kişilere biraz bundan çok var. 5, 8, 9, 12 lira. 5, 8, 9, 12 yoshga. Vetrovkalar qancha? Trofkalar 440 so'mdan. Narxi 290 so'mdan, 285'ten. Bunalar, 650'den, 900'den. 650'den 900'ga chayin. Bular jemperler, vetrovkalar qancha? Renkliler olur. 550 so'mdan, 400 so'mdan, 450 so'mdan. Kaçtasında? Buna sarafandar qancha yoshga? Подростковый размер olur. Birdi ko'rsatosizmi? Bunda turadi. Bunday. Kichkina razmeri. Bunalar bor. 800'den var, 900'den var, 1000 so'mdan var. Oşolar paketin içindeki qancha? Şu paketin içinde 5'ten var, kaçkadan. Şuga o'xshagan bu, je boshqa va o'shalar kerak emas. Çoğunları da. Bu da şunun da çoğunları. O kichkina razmer. Kaçtalarına qarab olsak. Kaç yaş? 7. klas? Ne mi? Birinchi klassda 7 yaşa. Şunun çoğunları var. qanchadan? 1000 so'mdan bular. Alipay mayramına zakaz qilsanglar bo'ladi. Qataluvchilar. Qanchadan dedi? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Kaçtası zor ama. Anamdan da Boshqa emalari yo'qmi? Qancha bular? Bunlar 850. 850 TikTok ko'ylaklar qancha? Alar 650. Bularning rasvetkasi bormi? O 3 rosetkası var. Bununki da bununki da. Daha qanday ko'ylaklar bor? Alipay mayramda. Şular da çöp. Onlar da sadik koydu var. Bular qancha ko'rsalar? Bunlar 350. Rozniца basi. Kichkinaki ko'ylaklar qancha? Kaç nal var? 550'den. Nalar var 550'den. Nal var. Nalar 650, 550. Nasıl 650? Shunlarning cho'ngi qancha? Bunalar Tam 6 yaşka çıktı. qancha? Basi Bazı 550. 500'dan. Для новорожденных. Роддомга. Qanchadan? 1300'den başladı 1800'e geçeyim. Mальчик, девочка. Mальчик, девочка. Eko bir değil de kalsın. Ava. Çok sizge kimge gerek? Mальчикке дагы, девочкага дагы. Натуральный gerek. Ооба. 1600'den var. Nay konusu kızga bala kalsanız bulut. Egizler için daha var mı? Ava.
Мындай отдельно коробкалар бар эше. Кана? 1900'den. Здесь только bir sıra giyimi, без одеял. Жактан одеял кошуласыздар. Бактан, бул жактан, а? Канча? Мындай одеялдар бар, 450'den. Турецкий одеялдар. Мындай жумшак одеялдар бар, 350'den. Жакшы экен, а, сапаты ушунун. Пеленкалар канча? 100'den башталып 150'ге чейин. Мыналар Индонезиялар 150'den жакшылар. Майкалар, распашонкалар отдельно аласызбы или керек эмес мындайлар? Канча булар? Майкалар 70'den. Мындай распашонкалар бар 80'den. Ткань турецкий, пошив Бишкек. Жакшылар. 50 сомдон башталат. 70'ге чейин, да? Мыналар бар. Канчадан? 600'den. Распашонкалар бар, качествосы жакшы. 80'den. Шапкалардын түрлөрү бар, комплекттер бар. Булар канча? Bunlar 750'den, velurlar, taza velur. Nazır siz görgen 600'den de komplektler. Kачествосы sonu. Ткань қарап тұрсаңыз, Сон экен. қыбы. Tasası da. Серый цветтер бар. Мыналар бар. Тоже жақсы. Алам десеңіз, для новорожденный мынандай тройкалар бар. Канча булар? 750'den. Памперстер барбы многоразовый? Многоразовый жоқ. Канчадан болуп атат ошолор? Келбейт атат. Келбейт аба. Мына одеялдар канча? Подушка. Подушка 150'den, одеял 350'den. Ece başındağısı 180 son. 120 son plus 150 son. 450. Булар канча алды? Асы 1200'den. 1200. Ол ирактап ушу жезапилят да. Испыталыга кирген ушакта ол. Мындай бодилер бар. Тоже новорожденный ободок мененче. Мына 450'den, на расцветкалары бар. Персик, розовый, белый. На сарафандар 600'den. Жынса тоже Турция. Мыналардагы 350'den 450'ге чейин. Мындай. Булар флис эме, слип деп коет. Слип. Слип мыналардагы ушундай. Баларын да айтып берсеңер. 350'den 450'ге чейин. Мындай бодилер бар 300'den. Мыналар бар слегка утепленный 250'den. Мыналар 850'den шапкасы менен тоже новорожденный. Мыналар чисто турецкий 1200'den. Сонун размери бар. Чоң размери бар. 3 жаштан баштап. Мына водолазкалар бар 150'den 250'ге чейин. Мына бодилер 350'den. Булар Кытайдыкы. Мыналар турецкийлер 550'den шапкасы менен. Мына водолазкалар бар 250'den. Мына надписи мененчи. Без надпистер 200'den. Без ничего. Мыналар 750'den. Мына камзерлер бар 350'den. Ангора булар. Футболкалар 250'den. 150'ге чейин. Эми смотря өзүнүн качествосуна жараша. Булар 550'den, 750'den. Үстүндөгү мына рубашкалар 350'den. Канчадан канча жашка чейин? Кайсы? Мыналарга көбүнчө эле бизде комплект эме малюткада 1 жаш 8 айга чейин эле болот. Кээ бир эле комплекттер чоң болбосочу булар 300'den. Купер алам 5 жашка чейин. Мына футболкалар бар. Азыр 180'den кылып берем. Качествосы сонун кылбы. Сумкалар канча болот? Сумкалар 1,5 миң, ичинде 4 бар. Онундай одинарныйлар 350'den 450'ге чейин. Ана 3D деген коян чыгып тургандар 450. Камзирлер бар 150'den башталып 250'ге чейин. Узундан эмелип турат. Анан мындай эмелер дагы бар, бодилер бар, боди платье. 250'den кылып берем буларды. Сон тазасы, качествосы. Оны көйнөктөрдү көрсөтүңүз, көйнөктөрүм жакшы. Канча? 450'den башталып 550'ге чейин.
Көйнектер 450'ден 500'ге чейин экен, полоска. 550 деген ата оны лосинасы менен чекеде турат го, синицы. Ошолор 550, аналар 450. Мулар бар. Ошо лосинасы менен. Булар канча? Булар 550'ден башлап 600'ге чейин. Месте жарашат. Анандай платы бар же. Соң экен. Лосинасы. ХБ. Турецкий. Булар канча мыналар? 700'den, 650'den, 750'den oynattım onu. Булар канча? Bunlar 600'den, 250'den başladı. 600'den 850'ye çeyin. Кайсылар 250? Mınalar. Оптом го. Şapkasıyla тройka o var. Şapkasıyla тройkalar. Для новорожденных. Люлькалар канча? Люлька. Bular эме гнездышко. Гнездышко дегени. Люлькалардың бар, расцветкасы бар люлькаларда азыр калбай калды. Бир аз туруп алып келем. Люлькалар 1,5 миңден берем. Мыналар 1400'ден гнездышкалар. Одеялы, подушкасы, тройка. Шапкалар көрсөтчү. Шапкалар 100'ден башталып 250'ге чейин. Новорожденный 100'ден мыналар. Чисто белыйлар бар. Красивый шапкалар бар. Чисто. Мыналарды 130-140'тан сатат азыр. 100'ден кылып берем. Мыналарды 150'ден кылып берем. Мыналар 150'ден кылып берем. Мыналар 200'ден, 180'ден, 180'ден, 200'ден, 150'ден, 150'ден. Мына вафлелер аз мода болду, мына. Ушулар 250'ден. Бизге кымбат келет. Расцветкалары бар. Мына шапкалар бар 150'ден. Коём. Ползункалар канча болот? Ползункалар 100'ден башталып 150'ге чейин. 150'ге. Мына 80'ден. İçine gidiyor. Мындай. Ткань турецкий, Паша, Бишкек. Мына сал чоңураак размери ушунун эле. Смотри, размерине жараша баалары болот же. Ошо мына штандар бар, булар Абайдыкы, Бишкек. 150'ден ушу турушу, кичинекей болгону менен.